من الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mataan ayam yakap piapiakat teru nasukat teru Allah subhanahu wa ta'ala. Goyam yakap piapia turuan nasuturuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Goyam yakarat-tarata si iku mga syai nasulangwan na pimbabagu. Nasulangwan na pimbabagu na bid'ah. Nagusulangwan na bid'ah na palapalaya din kadidagan. Nagusulangwan na kadidagan na si iku apoy unar ka jahannam. Mga luksami, mga pagaryami, tumatandang sa pamamakinagan sa giyang kaya makampata audio record tano. Programong mga pagariniyo, mga watayo, mga ulama, si Sagyang Kaya Arab, Association Reform Advocacy in the Philippines, Jam'iyatud Da'wa al-Islahiyya bil Philippine, kudiran ka pa magusaya kung mga turuan na gundawan o agamatan o agama Islam, nagwayamala na andamanay kaknala, andamanay kasabutaw madaklataw, si kutitwa panarima, linang nga akida o ahlu sunna wal jamaa, asiran din sa mga salaf, kakagiyamataan, asulin nga akida, naskanian iunayan, o kapkatarima o mga galabak na mga simba, naguparate tano si Wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab pagyang kaya kitab, miya pilit tano pumagusayin tano, limada ikhtartu al-manhaj as-salafi, inuwakan pilya suokit o salaf, ko kinusurat no ni Sheikh Salim bin Eid al-Hilali, na manunumpa nga isiku titwa panarima, o mga ahlu sunna wal jamaa, as-salafiyun, as-salaf, sa panganintano si Ikwallah, amakang gayagunar tanwai si Sagyang Kaya Dunia na sampurna sa alungan na mauri. Mga luksami, mga pagaryami, ayay niyang bagantano sa makampata usayan kudiyang ka kaya sabutat tanuron si kumangusayan o mga ulama tano na sumaano uraba. Sumpatay agyang kutapya gusayo pagaryakan makapantag si kuingaran o as-salafiyya o di na as-salaf. Suguraba na tanto kumadakal aki aluyawn si ku hadithu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadithul ghuraba'i mutawatirun. Paganayron na sa hadithu Abu Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم. Pad kumana niyan na mataan na Islam na may naging puon ayabtadiyan na may bibida, ayabtadiyan na may sasangi, ayabtadiyan na di kalalayaman o mga tao. Gharib wasayaudu ghariba kama bada'a. Nagupambalingan sa lagid o betad o kaya pa naging puunian adi kalalayaman o mga tao. Uriyan niyan na inipamang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa balas, kamapiyaan, nagukasurgaan, nagumapya kapagintaw, susiran to ang mga tao ang mga guraba. Penutul o Muslim. Aya sabutin tano si mga luksakan, mga pagariakan, naswagamat tano agama Islam na may naging po na di kalalayaman o mga tao. Sunabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guwani kumyuman niyan so panulo niyan, si iku agamat tano agama Islam si iku mga tao si isa Makkah, sa mga Quraysh, mga musyrikun, mga kuffar, na daabayran kanal, daabayran sabut, si iku diteroon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gito'y sabab, ayabtadiyan na mibibida, ayabtadiyan na di kalalaman o mga tao. Orayan yan
na miyanagimpuon su Islam na may to bilangan amuunuton. Paganay na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miyakwas kanyan sa mga inampadayan sa mayto-mayto. Na ayapan amyakwan yan ang mga inampadayan si sagyang kuto amasa na su mga lulubay sa iku mga tao. Uriyan yan nasikob ko riya masa na kepadeng suagamat tanwagama Islam si iku mga darpa o mga Muslim. Kedaagiyang kuto aparatyaya si iku mga puso o mga Muslim. Kedaagiyang kuto adiran di kinggelebakan ko katero Allah. Nagusto kipagaplay niran si iku sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugaid na sayaudu ghariba kama badaa. Na pembelingan sa kanyan sa lagid o kaya panagimpo niyan aaya betadian na di kalalayaman o mga tao. Ayamaan niyan na sigurado din si iko kakeparang wagamatan agama Islam, si iko mga inged o mga Muslim, kakedaw parataya si iko mga kakedaw parataya si iko mga puso o mga tao na adin amasa apakatalinguma apakabagrun sa wagamatan agama Islam. Panagimpon sa kanian mambu sa lagi dukya panagimpon no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyakambakansiran si sa Madina, miyakakwasiran sa gaasiran, miyakakwasiran sa bagariran na sandiatayran, miyakakwasiran sa taman sa sumyundong kiran sumadakilataw si sagyang kutamasa. Na lagid mambuanan ikapambilingan niyan, ako masumasa apambagbagar sa Islam, sa taman sa mindeto si sagyang kaayain tirwalupa. Fatuba lil ghuraba. Na inipamang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam susiran nito mga tao aguraba sa kamapian na gumala-abalas. Anta siran nito mga guraba. Gharib. Sukatero Ibn Umar radiyallahu anhuma. Kun fi dunya kaannaka gharib o abirus sabil. Baluyang ka, aginawang ka. Sa dunya, alagid aska na mananangga. O di na matag sumasagad. Mananangga si kuingad. Di kalalayaman o mga tao si sagyang kuto ingad. Siran sa mga tao, ada iran bukai swagamat tanog agama Islam. Siran sa mga tao, ini pangatuiran swagamat tanog agama Islam. Siran sa mga tao, ada kiran madaso paratyaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Siran sa mga tao ami piya-piya si iku masa akyang binasaw mga manusya. Siran sa mga tao ami ginuntulan, ini paginuntulan iran sa mga ginawairan, nagusos salakaw di salakaw kiran. Nasiran sa mga guraba, ay ni pamang ni nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malaabalas nagukamapiaan. Mialo si iku hadithu Abdullah bin Mas'ud, si iku kialo yaw ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatuba lil guraba, nam inipakaiso ko Muhammad, manil guraba, anta asiran ng mga guraba. Ay pitero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nuzza'u min al-qabail. Siran sa mga tao, ginataniran sa mga ingadiran. Ginataniran sa mga ingadiran na kababayan niran para busik wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwaya, alladhina yasluhuna idha fasadan nas. Nasiran sa mga tao, adi ipipiya-piya, magiinuntulan si ikumasa amyab kabinasa sa mga tao. Si ikumasa akapambinasa sa mga tao. Si iku hadith mambu Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء نبيقي سؤمان محمد صلى الله عليه وسلم أنت أننسرن تما غرباء نايا بيتروين أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Pagkumana niyan na mga tao akipipiya-piya, mga tao akipaginuntulan, misasembor si ku mga tao, misasembor si ku madakal ang mga tao ang mga rarata. Supagong kirkiran, supringa sakiran, na mas madakal ibilangan
adi susiran to mga tao apugunot kiran nasiran sa mga guraba. Mialoy pun sa hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina la ya'rizu ila al-Hijaz kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha wa la yaqilanna ad-dinu min al-Hijaz ma'qil al-urwiyati min ra's al-jabal. Inna ad-dina bada'a ghariba wa yarji'u ghariba fatuba lil-ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di fi sunnati. Kumana niyan na mataan na suagama Islam na pembelingan kesuyan si iku Hijaz. Ayamana Hijaz nagyang kaya Makkah, gugyang kaya Madina, nagusum lilib taon ang mga inged. Sa lagid udi kambelingan o ulad si iku girbian. Ayamana niyan nasuka ba sa tano kagiya kasi iku Korea masa na ke parang suagamat tano agama Islam si iku mga darpa o mga Muslim. Nakalambeso paratyaya suagamat tano agama Islam so diyon di king gilabakan ko katero Allah nagusiko sunnaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sing kakatuon si iku darpa Hijaz. Si iku Makkah nagusi sa Madina na ayamala na si isa Madina. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Kaapyadan ikyan didalakaw o ulad si iku gilupa na dadin sa akal ka pembelingan sa kaniyan si iku girbian, si iku kapupuunan yan. Nalagi na nan wagamatan wagama Islam as imya naging puon si isa Hijaz. Paganero na si isa Makkah sa taman sa si imya kakwa sa bagarian si isa Madina. Wala yaqilanna ad-dinu min al-Hijaz ma'qil al-urwiyati min ra's al-jabal. Nagusigurado din aswagamatan wagama Islam na ayam beloy niyan ako taayan. Ayam beloy niyan na apa sa iyan na sudar pa Hijaz. So ingad Hijaz. Ma'qil al-urwiyati min ra's al-jabal sa lagid udi kapagapas o kambing si iku puro apalaw. Inna dina bada ghariba matana swagama na miya naging po nas kaniyan na mibibida. Wayarji'u ghariba nagupembelingan sa kaniyan aya betadian na mibibida fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di fi sunnati. Ay ghuraba na susirano to mga tao apagumpian niran sunganin amya binasaw mga tao ku orian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku orian umasaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ku sunnat yan. Tanto kumadakal amya aloy at tafsir o ghuraba. Paganero na suan nuzza min al-qabail. Ikadua na humul mutamassikuna bima antum alay. Ikatlo na al-farraruna bidinihim yab'athuhumullahi azza wa jal yawm al-qiyamah ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. Ikapat na alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Ikalima na walladhina yumsikuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bis sunnah hina tutfa. Ikanam لا يمارون في دين الله ولا يكفرون أهل القبلة بذنب. وقيدنا بيركسا الشيخ سليم بن عيد الهلالي نا آيات تيتو أكبلوي التفسير أغرباء نجين كايدوتي من أبغلوين تنو. Paganeron na alladhina yaslihuna idha fasada an-nas. Siran sa mga tao aki pipiya. Siran sa mga tao aki paginuntulan igira amyabi na sa mga tao. Ikadua, nasiran sa mga tao ang mga pipya, kipipiya amisasembur si kumadakala mga tao ang mga rarata. As supagungkir-kira nagusupringa sa kiran na mas madakil ibilangan adisu mga tao at pagunot kiran. Ayamanan yan mga luksakan mga pagariakan. Na makimpan sa swagamatan wagama Islam, na si iku Korea masa, na kada si iku mga darpa o mga Muslim. Kada agiyang ko to, adi kinggalabakan ng mga tao kung mga kataro Allah nagusi ko sunaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adindin akalamba ang mga tao aki pipiya asiran ikasabapan sa kapembelingan wagamatan wagama Islam kapakawanian sa beger na kipendetoon si sagyang kaya intirwa lupa intirwa dunia. Sa kanaba ayamaan yan nakagiyamay to siran ibilangan na badisiran makauuntol. Badisiran matatago si iku benar.
sa lagid o kipendelinan o mga kipendelilan o mga tao ang mga ahlul bida, mga ahlul ahwa, akagi sabab sa siran na madakal siran followers, madakal pagunot kiran na aya diran diteroon na siran makauuntol. Kadi laysatil ibrah bil kathrah balil ibratu bimuwafaqatil haq. Ayap pagilain, kanaba ayap pagilain na sukadakal ipagtaw. Kanaba ayap pagilain na sumadakal followers. Kanaba ayap pagilain na sumadakal adi yung di mamamakinig. Kadi ayap pagilayan na sumakaayon si iko benar, si iko Quran, nagusiko hadith o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero Allah si iko Quran yan, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Pad kumaanan yan, na amay ka unutan ka sumadakal, amay ka unutan ka sukadaklan ko mga tao kulupa, nakapukas kairan si ikulalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gito'y sabab, aknaba ayap pagilayan na samadakal followers, samadakal ipagtaw, samadakal ipagunuton. Kadi kaayap pagilayan na sutitu sumakaayon si iko benar. Apiapan ipanamar o mga kufar sa kapuparangiran si iko agamatan o agama Islam. Apiapan ibagariran, nagupanamariran, nagupanaguntamaniran, ianda manay kadaw agamatan o agama Islam. Inna allaha balighu amri, qad ja'ala allahu likulli syai'in qadra. Ugaid na mataan na so Allah, napakapupamundas niyan. So suguan niyan, nagutiaguan niyan sulangwan taman sa diyang ka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kabayaran ama padengiran susindaw Allah ngulalan si ko mga muduliran, ngulalan si ko mga ngariran, wallahu mutimmu nurihi, naswallah na tirutupan niyan din susindaw niyan, apyapan miyagwad susiran ito mga tao amya mangungkir. Fatuba lil ghuraba, namataan ko piya kasigi-sigi susiran ito mga tao, akibtuan sa ghuraba, ay ni pamang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa malabalas nagukasurgaan sa isagyang kaya dunia na sampurna sa alungan na mori. Mga luksami, mga pagaryami, aya po kauriyan na kasi nasukat taro Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, al-ghuraba'u al-mamduhun al-maghbutun waliqillatihim fi an-nasi jiddan summu ghuraba fa inna akthara an-nasi ala ghairi hadhihi as-sifat. Ay mga ghuraba, nasusirano to ang mga tao akibabantugan. Susirano to ang mga tao apya makasigi-sigi sabab si sagyang koto dadabiyatan niran ang mga pipya. Na sabab si iko kay tuiran ibilangan si iko mga tao, nagiti sabab akyab tuikiran sa ghuraba. Kakagiamataan na sukadaklan si iko mga tao na mibibida si sagyang kaya mialoy ang mga sifat o mga ghuraba. Fa ahlul islami fin nasi ghuraba. So mga tao si iko Islam, so mga Muslim, na mibibida siran si iko mga tao. Wal mu'minuna fi ahlil islami ghuraba, nagusumambus sa mga mu'min, so kibabayurantang si iko Allah subhanahu wa ta'ala, si iko mga Muslim, si iko mga tao, si iko mga Islam na ghuraba, siran na mibibida siranon mambu, makalalabi siran si iko antunin iba na mga Muslim, nagusumambus sa mga ahlul ilm, fil mu'mini na ghuraba, si iko mga kibabayurantang, na ghuraba siran. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء. Nasu mga ahlu sunnah asiran iyan tunay niba na minibida miyakalabi si kuan tunay niba na mga ahwa, mga ahlul ahwa, mga diinggalabak sa mga bid'ah, nasiran ng mga guraba. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. Nagususiran o di diran di panulon so agamat tano agama Islam diran di panulon agyang kutwa sunno Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siran di peteis si ikuringasa o di mamangungkir na siran imas taral siran imas mala ikibibida. Walakin haulahi hum ahlullahi haqqa, ugaid na siran ititu ababid o Allah subhanahu wa ta'ala. Panganintan o si Allah adna siyabut tanuron
makanggaya gunaraktano, balasang kano Allah sa kya sanggenyo, sa oras sa kya pamamakinagano sa gyan kaya makambataw sayan tano, makapantag si kukuraba, maanaw kuraba. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.